Yo watu wangu, huu ni Saimu wa Bei Bora. Hapa niko na Maish. Maish, ambia watu tuko wapi? Tuko Kijabi block 2, Maimahiu. Maimahiu ni sub county ama? Naivasha. Naivasha. Oh, Naivasha ni sub county. Sub county. Na hapa ni wapi specifically to be very precise? Utheri Warari. Utheri Warari. Utheri Warari chini ya Dryport. Migunda maguta. Migunda maguta. Watu wangu mnasikia? Plot mafuta. Sasa hapa tuko na 13 acres of land. Okay? Utheri Warari. Dryport. Utheri Warari Dryport. Hakuhĩ na kiganda kia maguta kia Nyakinyua. Mai twinamo kwa uingi. Miaka ũngĩenda gwaka mahiga marĩ o hakuhĩ. Lamini weno nĩ Lamini weno ĩrĩ o haha. Kwarĩa hoiti ĩrĩ o haha hakuhĩ. Na bado mũthanga gũkũ nĩ kwa ũingĩ. Koguo maũndũ mothe gũkũ nĩ shwari, thitima ikĩrĩ kuo na nĩ area control development area 10 km radius. Koguo nĩ kũndũ kwega. So muradu wakwa niki wetereire uka guku kwa Bei Bora wigwatire eka ciaku cigana na guku kwa Utheri Warari.